Nema veće ravnice u Srbiji od Mačve. Ona se proteže od Mišara do Drine i od najvišeg vrha Cera planine, Vidojevice do Save, pisao je Janko Veselinović. To je prostor od 12 sahata hoda. Možeš u dugu danu hodati po Mačvi, ali nećeš videti jednog brežuljka. Sve je ravno kao tepsija. Ona je bogata cura. Sve što se u njenu crnu utrobu baci, donosi bogata ploda. Lepa su njena polja kad ozelene, a još lepša kada se pozlate zlaćanim vlaćem. Ona vam je kao tuđinka, ne da se svakome poznati. Na ušću Drine u Savu, na severozapadu plodonosne Mačve, gde se oranicama Mačva i diči i štiti od ćuljive Drine, nalazi se Crna Bara. Istorija kaže da su Mačvani napravili pravi poduhvat kada su svoja sela ušorili u periodu od 1828. do 1835. godine. Do tadašnja naselja bila su raštrkana po mačvanskim lugovima i Kitogu. Prvi radovi na ušoravanju počeli su odabirom lokacija, prosecanjem šorova, parcelisanjem placeva i dodeli domaćinstvima, gde se posebno pazilo da svi rodovi i familije budu u jednom šoru. Ipak poslovi na realizaciji šorenja nisu baš tekli po planu, jer su žitelji pružali otpor, pa je gospodar Jevrem Obrenović, upravnik Šabačke nahije, bio i glavni nadzornik radova. Poseban otpor pružali su žitelji Ravnja, koje je poslednje ušoreno na zemlji upravo Crne Bare, Sovljaka i Glogovca. Danas mnogo od njih nemaju prvobitni oblik, ali Crna Bara ima ušorene asfaltirane ulice sa uličnom rasvetom koja pokriva oko 70% naselja. Poljski putevi su u veoma dobrom stanju. Crna Bara je selo ušorenog tipa. Ima 19 ulica, raspoređene na 4 pravilna raskršća. Možemo reći da su ulice sve asfaltirane i 90% ulica je osvetljeno. Broj stanovnika s godinama opada, međutim, to je trend u čitavoj Srbiji. Ali oni najverniji i selu, i Mačvi, i Drini, i Savi ostaju tu. Da. Crna Bara iz godine u godinu opada broj stanovnika. Trenutno imamo 2150 stanovnika u Crnoj Bari. Od toga 1680 punoletnih. Prosječna starost stanovnika u Crnoj Bari je oko 42 godine. Možemo reći da krajem 50. godina, početkom 80. godina u Crnoj Bari postojalo oko 20 crepana i ciglana koje su u tom periodu veoma značajne privredni subjekat bile za naše selo i zapošljavale su dosta radne snage. Međutim, sa razvojem tehnologije, proizvodnje građevinskog materijala i sa nedostatkom radne snage, konkurentnost im je opadala i one su sada sve zatvorene. Trenutno u Crnoj Bari od privrednih subjekata koji su značajni za nas možemo pomenuti par šljunkara koje eksploatišu šoder i pesak iz reke Drine. Zatim imamo klanicu pilića, Pile Prom, koja zapošljava oko 80 radnika. Imamo dosta maloprodajnih objekata tipa mešovite robe, poljoprivredne apoteke, zanatske radnje, frizerski saloni. Ima u Crnoj Bari dosta kafana i kafanica. Crnobarci su vredni ljudi. Od zemlje žive, ali zemlji i vraćaju. Na oko 2700 hektara obradive površine, od kojih se veći deo oranica nalazi u plavnom području Drine i Save, vode bitku sa ćudima prirode i nepredvidivim tokom reka. Poplave ih gotovo obrišu sa lica zemlje, a povratkom u svoja korita meštani nastavljaju da žive u suživotu sa lepotom, patnjom i obnovom. I tako vekovima. Gde god smo kročili, svaki pedalj sela sa ponosom ističe ime Janka Veselinovića i njegovog Hajduk Stanka. Zato se u ovom mestu oko 200 učenika edukuje u ustanovi koja nosi Jankovo ime. Ova matična škola ima 2 izdvojena odeljenja u Sovljaku i Glogovcu. I fudbalski klub nosi pomenuto ime, dok u dvorištu škole nastaju neke nove fudbalske generacije.
moderne, zaljubljene, ni manje ni više nego u fudbal. Crna Bara Open svake godine, evo 7. godina za redom. Vremenski interval je ove godine od 6. do 10. jula. Trudimo se da to bude za Ivanjdan. I eto tako, mogu vam reći da je veliki odziv. Svake godine imamo preko 20 ekipa. Cela okolina Šabac, Mitrovica, da ne pominjem i tu Bogatić i ova ostala sela, svako ima po jednu ekipu. Tako da svake godine je sve više ekipa. Nagradni fond je, što je zanimljivo za sve turnire u okolini, 100% od uplate. Znači, svu uplatu ekipa dobit će prvi, drugi i treće plasirani, također dobija nagrade i tako. Sem ljubavi prema malom fudbalu, ali i ovih benefita materijalnih koje smo upravo čuli, da li je druženje možda primaran motiv okupljanja na ovakvom turniru? Pa naravno da je prioritet, u početku je to krenulo kao druženje, kad smo vidjeli da je to masovilo, da je tu dosta dece, što nam je prevashodno cilj da dovedemo tu decu. Svake godine se pojavljuje nova ekipa kako ta deca odrastaju. Evo sad ti klinci koji su imali 15 godina, imaju po 22-3 godine, oni su sad u vrhu. Tako da nam je to pre svega bio cilj, da te klince dovedemo tu na igralište da se bave sportom. Kakvi su crnobarci fudbaleri? Pa mislim, možda vi ne znate, ali crnobarci su ekstra fudbaleri, da ja sad ne nabrajam. Dosta njih je igralo i u Bogatinskoj mačvi, par njih i u Šabačkoj mačvi. Imali smo Čikažiću Miražića koji je igrao prvu ligu, Milana Ivankovića, Slobodana Jurišića. Ja bih volio da se niko ne naljuti koga nisam, jednog Dejana Jurišića koji je igrao u Mačvi Šabačkoj, koji je trenutno i trener u Crnoj Bari, koji radi sa mlađim kategorijama naše dece. Sve to radi besplatno. Na treningu ima po 50 te dece, pored tog kulturno-umetničkog društva živi nam i taj sportski život. Tako da je Crna Bara, ja mislim, bar ne zato što sam Crnobarac, jedno od retkih sela ovde u našoj opštini koja veoma posvećuje pažnju deci i omladini. Kada se ne navija za sopstveni klub, za koga se navija, Zvezdu ili Partizan? Sad ću vam odmah reći, navija se za Mačvu Šabačku, jer je i ona sada superligaš. Do sad je Mačva bila druga liga, pa smo onda se odlučivali između Zvezde i Partizana, ali sada ja mislim da nema govora za koga će se navijati. I zašto baš priča o fudbalu na samom početku? Baš kao u fudbalu, tako i u životu. Brzi i spremniji uvek imaju loptu među nogama. Poentira upornost. Ove vrline upravo jesu zamajac razvoja sela koje se godinama bori za svoje mesto među modernim sredinama. U samom centru čini se sve što je neophodno za normalan, savremeni život, a ne svakidašnji mural i znak da se o kulturi misli i dela. No vratimo se na trenutak životu u ovom mačvanskom selu, njegovoj svakodnevici i naporima da život Crnobaraca bude identičan onom u drugim gradskim sredinama. Rad mesne zajednice podelio bi u dva segmenta. Jedan segment je klasika, održavanje puteva, plaćanje režimskih obaveza, struje, telefona, popravka objekata. To je nešto što je ustaljeno i to je nešto se radi godina, bilo ko da je na vlasti u Crnoj Bari to radi. Međutim, u poslednjih godinu dana veliki akcenat dajemo i veliki trud i velika novčana sredstva na promociju naših društava, na što više aktivnosti, da što više ljudi angažujemo, da se ljudi probude, da probude svest, da ljudi su već zaboravili šta znači pozorišna predstava u selu, šta znači bioskopska predstava, šta znači koncert, tako da nam je cilj da se vratimo tim vremenima. Da bi unapredili sadašnjost, ne smemo zaboraviti prošlost. Ono od čega smo sazdani, od čega se tkaju tanani putevi ovih mlađih koji tek dolaze. Mesto okupljanja, molitve, nade i vere. Hram Vaznesenja Gospodnjeg u Crnoj Bari ispisuje svoju istoriju. Tokom prvog srpskog ustanka mnoge mačvanske crkve su zapaljene, porušene i opljačkane. Prva od svetinja stradala je 1806. godine, crkva velikomučenika Georgija u Crnoj Bari. Ovaj hram podigao je kapetan Vuk Isaković. Od ove svetinje sačuvane su carske dveri, danas čuvane u Narodnom muzeju u Šapcu. Neposredno po završetku ustanka narod Mačve pristupa obnovi i podizanju srušenih bogomolja. Među prvima žitelji sela Glogovac 1817. godine podižu hram posvećen Vaznesenju Gospodnjem. Crkva je rađena od šepera blatom oblepljena i pokrivena daskom šindrom. Imala je
3 zvona. Crkva u Crnoj Bari postojala je od davnina, ali ne na ovom lokalitetu gde se danas nalazi, nego na lokalitetu gde se danas nalazi jedno staro groblje crkvine, ali bilo je blizu Drine, pa su Turci prelazili vrlo često tuda, jer je Drina bila veoma laka da se pređe na tom delu i često je crkva bila rušena, tako da je i porušena i sve do 1927. godine kada je crkva osvećena, služilo se u Glogovcu u crkvi. Sva mačvanska sela su odlazila u Glogovac na bogosluženja, svi stanovnici iz okolnih sela. Tako 1925. godine sveštenik Mihajlo sa narodom diže ovaj ovde hram za 2 godine. 25. godine hram je počet sa gradnjom, a 27. godine na Spasovdan je i osvećen, što znači da ove godine naša crkva obeležava i 90 godina od postojanja na ovom mestu. Spasovdan, hramovna slava, ali i preslava sela, uvek pada u četvrtak 6. nedelje posle Uskrsa i jedan je od 10 praznika posvećenih Hristu. Pošto se Gospod kroz 40 dana iz svog vaskrsenja javljao učenicima govoreći im o Carstvu Božijem, i pošto im je zapovedio da se ne odaljuju od Jerusalima, nego da čekaju obećanje Svetog Duha, Gospod je izveo svoje učenike do Vitanije, podigao svoje ruke, blagoslovio ih i uzneo se na nebo. Toga dana Hristos im je rekao: idite po svem svetu i propovedajte evanđelje svakom stvorenju. Ko poveruje i krsti se, bit će spasen. Ko ne poveruje, bit će osuđen. Da bi u tome uspeli, Hristos im je obećao Duha Utešitelja i zapovedio da do silaska Duha Svetoga ne izlaze iz Jerusalima. Tako su mogli da prenesu Hristovu veru u svet i time ljude spasavaju u veri. Odatle i naziv Spasovdan. Naše selo preslavlja Spasovdan, to znači da oni u svojoj kući nemaju sveću, kolač i žito, ali bi trebali svi da dođu u crkvu i ovde zajedno svi da polomimo slavski kolač i da svako ponese svojoj kući deo kolača i žita, da sa svojim ukućanima i gostima podijeli to i molitveno proslavi svoju, kako je to poznato u narodu, preslavu. Kao što se u Jerusalimu 40 dana posle Vaskrsa išlo u Vitlejem u litiji, tako se i u Srpskoj pravoslavnoj crkvi organizuje Spasovdanska litija. Ova u Crnoj Bari neizostavan je deo života vernika. Obred litije postoji u crkvi od davnina. Svake godine na Spasovdan oko crkve ide litija, gde videli ste i dolaze nam dečica koja nose ikone, jer i po Hristovim rečima i Hristos kaže: pustite decu meni da dolaze, jer je takvih carstvo nebesko. Oko crkve se obilazi, čitaju se evanđelja, moli se za naše stanovništvo ovde u selu, a takođe i za sve naše pretke koji su preminuli u našoj veri hrišćanskoj. Takođe, hram obeležava i svoju slavu na taj način što upravo meštani dolaze upravo na ovo mesto kako bi se kasnije i pogostili. Tako je, naravno. Dolaze vernici u naš hram, pomolimo se zajedno Bogu, a posle liturgije i litije organizovane trpeza ljubavi za sve, ako možemo tako reći, goste, ali ne možemo reći ni goste jer nisu oni ovde gosti, nego su domaćini u svome hramu, jer je ovo kuća svih nas zajedno i naših predaka koji su podigli ovu crkvu, a i nas danas koji dolazimo u nju i molitve uznosimo Gospodu. Za Spasovdan se obavezno klalo jagnje kao žrtva svecu. Redovno se spremala cicvara. U prošlosti su čobani pripremali krstiće od leskovih grana, pa ih izjutra stavljali na krovove kuća i pomoćnih zgrada, na torove i pritvorke, a zabadali su ih i na njive s usevima. Na trpezi domu sveštenika Ivana Polića, nakon molitve, upriličena je bogata trpeza, ona koja okuplja sve žitelje za kojom su svi jednaki. Reč vašar je mađarskog porekla i označava pazar, odnosno sajam u smislu delatnosti, kao i u smislu prostora kojem se ta delatnost obavlja.
Vašar u mađarskom jeziku takođe označava i posao u smislu pogodbe. Pored ove reči, za isti pojam postoji naziv panađur, koji je grčkog porekla. Vašari su organizovani oko manastira i crkava u dane crkvenih i seoskih slava i bili su praćeni crkvenim obredima, a trajali su 2 do 3 dana. Od oslobodilačkih ratova i formiranja nove srpske države u 19. veku, sabori sve više dobijaju na ekonomskom značaju i sve se češće koristi reč vašar. Skromniji nego šabački ili onaj u Bogatiću recimo, vašar u Crnoj Bari i danas ima svoje verne posetioce. I one koji mu se iznova vraćaju. Dolazimo već dugi niz godina ovde, od 90. godina ovde dolazi i tata i deda. Evo ja sam sad preuzeo taj posao kao naslednik i tako. Uvek na Spasovdan, je li tako? Tako je da ovde uvek na Spasovdan u Crnoj Bari dolazimo, možemo reći slobodno da je Vašar posvećen i tako. Da li ste tokom tolikih godina već upoznali ovde stanovnike Crne Bare, sprijateljili se sa njima? Pa naravno, poznaju nas meštani, komšije, znamo imena komšija i dugi niz godina, stvarno svi nas poznaju. Kažite nam, je li ovaj Vašar za Spasovdan tradicija? Jeste, da, Posećujete ga svake godine? pa uglavnom. Koja je zapravo čar? Šta je ovde najlepše? Šta je najlepše? Pa nije to toliko taj naš Vašar, toliko pa sve mi je lepo. Ja sam romantičan tip i volim da vidim sve ovako i gledam tako sve šta je u ponudi. Trenutno tražim Hello Kitty mačkicu koja je aktuelna i tako neku figuru u vidu nje ili šta ja znam, neku šnalicu, neku tako da poklonim deci.
Prostrano uredno dvorište zašarenilo se od ruža, cvetova, raznobojnih vezova. Vredne ruke ovih mačvanskih žena ne samo da stvaraju, već i s čvrstim stiskom krče sebi put razvoja. Udruženje žena Crnobarke za sada se okupljaju na ovom mestu, u nadi da će uskoro u samom centru sela dobiti sopstvene prostorije. U iščekivanju prostorija koje će objediniti Crnobarke na jednom mestu, vi se trenutno nalazite i skupljate u ovom lepom prostoru. Jeste. To je domaćinstvo od moje mame u stvari, pa eto tako, pošto mi sestra nije tu, onda su nama rekli da možemo da se skupljamo, da šta hoćemo da radimo i da tako da se družimo i mi se tako ponekad skupimo kad imamo vreme i nešto odradimo i tako. A šta vam najbolje ide? Šta najviše volite da radite? Da li su to ručno rađeni predmeti ili su to heklane, vežene i tkane? Sve jedno mi je. Radimo sve, neko nešto možda ovako od drugarica, od žena, nekom leži ovo, nekom ono, ali u suštini radimo sve, nije problem nikakav. Koliko vas trenutno ima u udruženju i postoji li tendencija da se ono širi? Ima li interesovanja žena? Ima. Za sad nas ima oko 20-ak, 17 je bilo na osnivanju, a ima interesovanja, samo eto taj prostor nas malo mučio da ne možemo da se skupimo više, a ima dosta zainteresovanih žena. Ja se nadam da će biti bar 50-ak. Koliko su mladi zainteresovani za ovu vrstu očuvanja tradicije? Pa, onako, možda će se malo više pridružiti kad budemo imali, jer imat ćemo edukaciju u našem udruženju, da stavit ćemo razboj. Ove starije žene će učiti ko hoće, ne možemo nikog naterati, ali ko hoće, one će im pokazivati koje su zainteresovane. Ja kod mene u komšiluku imam sad trenutno jednu snajku mladu i interesuje se, pokazala sam je da veze i tako, mislim, vidjet ćemo još od ove dece mlađe, mada su više po strani u školama i tako, ali ko bude hteo imat će priliku. Sem ljubavi prema očuvanju tradicije na ovaj način, šta je najbitnije kada se stvara jedno lepo delo, recimo veženo ili heklano? Vi ste zaista, vi imate zlatne ruke sve kada govorimo o ovom. Pa, otkud znam, to je ljubav i lepo je za videti i zanimanje, jednostavno kad nema neke obaveza, ne radi se to po ceo dan, ali znači uveče kad imamo vremena, kad sednemo, onda malo se to veze, hekla, tako usput prođe i vreme i druženje i to je to. Je li tačno da je strpljenje tu ključno i da na taj način možemo se distancirati od ove brze i stresne svakodnevice? Može, time se mozak odmara. Jovan Gligorijević, poznatiji kao Zeka Buljubaša, jedan je od najvećih junaka prvog srpskog ustanka. Iako se u literaturi mogu naći različiti podaci o njegovom mestu rođenja, Crnobarci sa ponosom ne izostavljaju da u svojim pričama pomenu da je ovaj veliki junak jednim delom života boravio u Crnoj Bari. A ovo selo dalo je i veliki broj onih najvećih. Velikih za istoriju, najvećih za život i ponos mesta. Među njima mlade entuzijaste poput Novice Krezića, predsjednika udruženja Miloš Milojević, koji godinama izučava, preuređuje, sakuplja dokumentaciju i podatke o ovom Crnobarcu u želji da ovaj istoričar nađe zasluženo mesto među sopstvenim zaslugama i u našim sećanjima. Udruženje Miloš Milojević je prvenstveno poznato u toku ove godine zahvaljujući veličini Miloša Milojevića, koja je nažalost nije bila poznata prvenstveno u Crnoj Bari, pa u široj Srbiji jeste u nekim delovima, ali eto, naše udruženje je najstarije udruženje u Crnoj Bari, osnovano 2010. godine. I zahvaljujući skromnim akcijama našeg udruženja uspeli smo da Miloša prvenstveno vratimo u Crnu Baru u tom proteklom vremenu. To se ogleda u tome što smo uspeli da postavimo spomen ploču u prvim godinama osnivanja, kada je udruženje osnovano, i zapravo ta spomen ploča je jedino spomen obeležje Milošu Milojeviću, možemo reći najznačajnijem našem Crnobarcu.
Pored te aktivnosti, naše udruženje je sprovelo još niz aktivnosti u tom polju i s tim u vezi bih istakao svesrdnu pomoć crkve naše, koja nam je omogućila da u okviru programa Badnje veče promovišemo Miloša Milojevića našim crnobarcima i time smo, Crnu Baru uspeli da dovedemo našeg Miloša i da tu svest podignemo na viši nivo. S obzirom da je ovo 120 godina od Miloševe smrti, rekao bih da je knjiga koju smo uspeli da odštampamo uz pomoć prvenstveno članova, simpatizera i donatora, naravno i opštine Bogatić, da Miloša u štampanom obliku donesemo ne samo u Crnu Baru, Mačvu, nego i širom Srbije, a u prilog tome su brojne promocije knjige koje se dešavaju kako u Bogatiću, u Šapcu, tako i naravno u Nišu, Somboru, Novom Sadu i Beogradu. Centralno dešavanje, odnosno obeležavanje 120 godina je na dan smrti bilo u Beogradu i s tim u vezi veliki broj ljudi je posetio grobno mesto i video gde se Miloš nalazi, odnosno gde počiva. Crna Bara nije vezana samo za Miloša Milojevića, jer ima bogatu istorijsku prošlost i s tim u vezi naše udruženje će u nastavku, s obzirom da je uspelo da vrati Miloša, raditi i na tome da znamenite Crnobarce pomenemo. Tako bih ovom prilikom istakao da je Crna Bara osnovana i nastala zahvaljujući Vuku Isakoviću, čuvenom vojskovođi koji je u naše selo i doveo prve sveštenike. Osnovao školu, osnovao crkvu i reći ću da je među njima, pored Pavla Ivanovića, Miloševog čiče, naredni sveštenik došao iz sela Bukina, takođe Milošev otac, i tu smo dobili Miloša Milojevića i Simu Milojevića, rođenu braću. Sima je poznat po tome što je bio učitelj i učio Janka Veselinovića. O Janku ne treba mnogo pričati, osim reći da je stvorio istorijsku ličnost, Hajduk Stanka, isto našeg Crnobarca. Dala je Crna Bara mnoge velikane, velike prema delima, još veće po onome čime su zadužili sve koji bivstvuju nakon njih, a spisak je dugačak. Među znamenitim Crnobarcima je svakako i Pantelija, Panta Jurišić, koga često dovode u sinonim, da kažem, sa čuvenim Šturmom, ali eto, razlika je u godinama, Šturm je stariji 33 godine, to je lužički Srbin, ali je naš Pantelija Panta Jurišić ipak zaslužan kao general naše vojske. Svakako njegov čiča, trebamo ga pomenuti, to je Živojin Jurišić, botaničar, osnivač botaničke bašte u Beogradu, i on je profesor, inače bio i na Oksfordu, gde je, zahvaljujući njemu, čak Miloševa dela se nalaze i o tome postoje pisani tragovi da su zavedena u njihovim spisima. Crna Bara zaista ima dosta ljudi, izrodila je mnoge čak i političare, ali o tome ćemo više raditi u narednom periodu, pa ćemo pokazati koje bogatstvo imamo. Otkud toliko bogatstvo? Pa znate, uvek kažemo na ušću smo dve reke i to je zaista tako. Svi veći gradovi su na ušću reke Dunava i Save i Beograda, Crna Bara, eto, Drine i Save, i samim tim valjda su nam doneli dosta semena koje se ovde lepo primilo, izrodilo i dalo bogatu istoriju na kojoj ćemo u nastavku raditi. A junaci modernog vremena su i oni koji se suočeni sa modernim načinom života i prodorom uticaja različitih kultura trude da očuvaju sopstvenu. U toj borbi ne samo da uspevaju, već su i nagrađivani za način kojim deluju. U igri, pesmi i lepoti običaja koja nas je izgradila. Mladi, poletni, ali nadasve, svesni tradicionalnih vrednosti, članovi kulturno-umetničkog društva Jelica iz Crne Bare tek osvajaju svet. Kulturno-umetničko društvo je upravo nastalo u ovom Domu kulture. Na inicijativu lokalnih entuzijasta okupili smo se pre 2 godine i oformili Kulturno-umetničko društvo Jelica, koje do dan danas uspešno radi i svakim danom broji sve više i više članova, a samim tim i sve više i više uspeha. Pa mi je zadovoljstvo da se pohvalim da smo za samo 2 godine postojanja uzeli 2 prva mesta, znači svake godine po 1 prvo mesto na 2 festivala. Odnosno, prvo je bilo takmičenje okružna manifestacija u Banovom polju u aprilu prošle godine. Pre samo par dana smo imali festival internacionalnog karaktera u Velikom Zvorniku, gde smo takođe osvojili prvo mesto sa našim prvim ansamblom. Koliko trenutno brojite članova i da li je interesovanje za folklor u ovom mestu sve veće i veće? Otprilike negde oko 75 do 80 članova aktivnih imamo, računajući i veterane
koji su od skoro počeli da rade. Imamo 18 veterana, to je tačan i precizan broj. A dečica kao dečica, znate, kako prolazi vreme, novi članovi dolaze, odnosno stari odlaze, polaze u srednju školu, tako da konstantno imamo aktivnih oko 50 članova prvog i dečijeg ansambla. Na koji način se finansirate, kako se snalazite, nošnje su skupe, troškovi su veliki. Tako je. Kao i sva društva u Mačvi, prijavljamo se na godišnji konkurs u opštinu Bogatić, gdje nam se dodele, da ne kažem skromna, ali određena sredstva, koliko je opština u mogućnosti da nam dodeli svima, otprilike podjednako. Nošnju nabavljamo tako što jedan deo sami kupimo, jedan deo pozajmljujemo jedni od drugih kao i svi ostali. Jednostavno nošnja je izuzetno skupa i teško je doći do originalnih kostima, pogotovo kod ljudi koji šiju ili rade takve stvari. Znači, to je jedan deo koji nas najviše košta. Samo putovanje ili odlazak na neku turneju nije toliki problem, jer se uvek nađu ljudi dobre volje koji će pomoći, mesna zajednica, opština, da ne nabrajam. Znači, i mi sami između sebe skupimo novac ukoliko je potrebno i odemo na neki festival ili na neko takmičenje. I tu se baš pokažemo u pravom svetlu, jer znate kako ono ide priča, svi oni koji nemaju novca, oni su pravi i iskreni i oni srcem odigraju tu svoju priču, odrade i eto, već sam rekao, osvojili smo 2 prva mesta za samo 2 godine, tako da, kao i svugde, najveći problem je novac, samim tim i nošnja, oprema i sve ostalo ono što sam već pomenuo. Ali uspjesi se nižu, tako da ćete i takve stvari prevazići. Ono što jeste osnovna svrha, ne samo očuvanje tradicije i kulture, već i širenje prijateljstva, razmena iskustava sa drugim i upravo su takmičenja i festivali mesta gde se tako nešto i realizuje. Tako je, naravno, na ovom zadnjem festivalu u Zvorniku smo stekli dosta prijatelja. Tu je bilo preko 50 ansambala iz cele bivše Jugoslavije, osim Makedonije. Znači, svi su bili iz Slovenije, Hrvatske, iz naše zemlje i iz Republike Srpske. I verujte mi da sam najveći odziv prijateljstva, tako da kažem, našao između ljudi koji su različite vere. Znači, to su konkretno bili ljudi iz Tuzle, koji su jako zainteresovani za naše mesto, jako zainteresovani za naše manifestacije, pogotovo za Hajdučko veče, jer nekad je neko dolazio, znate kako je to bilo u onoj bivšoj Jugoslaviji, svi su se posećivali, imali rodbinu na svim stranama, tako da verujte da su ljudi prepoznali ovo što mi radimo i imamo punu podršku od svih ljudi sa svih, da ne kažem meridijana, ali sa svih strana naše zemlje bivše. O njenoj prozračnoj lepoti ne treba mnogo govoriti. O njenoj hladnoj brzini takođe. Ipak, ova lepotica je i ljubav i briga Crnobaraca. Suživot sa plahovitom vodom možda bi najbolje oslikao Ivo Andrić, koji je u znakovima pored puta pisao: sve su drine ovog sveta krive. Nikada se sve one neće moći ni potpuno ispraviti. Nikada ne smemo prestati da ih ispravljamo. A u realnosti vodi se borba baš oko ispravljanja toka. U poplavama Drina odnese sve što su vredne ruke sadile, domaćini kućili, a priroda nagradila. Potom i odnela. I tako godinama. 9 kilometara nasipa čuva Crnu Baru od ćudi brze reke u svakodnevnoj borbi za prevlast. Ali nije sve do reke. Ima nečeg i do nas. Deo korita i priobalni deo Drine danas je jedno od najboljih majdana veoma kvalitetnog šljunka i peska. Eksploataciju obavlja više preduzeća u Badovincima, Salašu Crnobarskom i Crnoj Bari. Od eksploatacije ovog prirodnog bogatstva opština Bogatić uglavnom ima štetu. Zbog neplanske eksploatacije reka menja svoj tok, ugrožavajući plodne oranice na desnoj obali, a teški kamioni koji prevoze šljunak i pesak uništavaju saobraćajnice. Reka je od Zvornika pa dole prema Mačvi baš tipa ravničarske reke. S tim ima jedan problem u svemu tome što teče od juga ka severu i samim tim roni desnu stranu obale. Tako da to nama stvara veliki problem, pogotovo u nekontrolisana eksploatacija šodera. Još ako se dočepa tih postojećih korita iskopanih veštački, onda je tek kod nas problem. Tako i ovdje na ovom mjestu gdje se nalazimo u zadnjih 10 godina i vodimo
bitku, tako reći, da utvrdimo tu obalu, da nam ne dođe do sela, pošto je samo na 300 metara sa ove pozicije gde smo mi do sela vazdušnom linijom. Najžešća bitka sa Drinom, čini mi se, bila je 2014. godine kada su bile i poplave, a vaše selo je pretrpelo i tekako štetu. Jeste. Bilo je, da ne kažem strašno, više nego strašno. Tad smo uspjeli da odbranimo selo. Dobro, tad nije bio uzrok možda ovaj što nam je sad uzrok poplave, ali smo uspjeli da angažujemo narod i dosta je ljudi došlo i sa strane i uspjeli smo tih 9 km nasipa da zaštitimo i da podignemo neki metar do metar i pol da ne bi probalo selo. I tada je, čini mi se, došlo do svesti svima koliko je važno ustrojiti reku. Upravo i sve što se radi jeste vezano za to da reka bude u nekom toku i koritu koje će biti povoljno i za meštane. Jeste, da. Nakon poplave ja verujem da 99% meštana da su sutra dan pitali ih da li će da daju svoju imovinu besplatno, samo da se uradi nasip, svi bi pristali odmah. Doduše nije to bilo baš sutra dan, ali i taj deo posla odrađen, tako da je i to završeno. Mi očekujemo da počnu radovi oko podizanja ovog dela nasipa pored Crne bare negde u toku sad ove godine i u naredne 2 godine da će biti završeni. Desna strana obale Drine u Crnoj Bari stalna je briga meštana. Stoga se u ovoj borbi ne predaju, uzimaju ono što je njihovo, a reka neka teče svojim tokom. Mi smo pre otprilike 10 godina prvi put poslali zahtjev Srbija vodama da reaguje neko od njih na ovaj problem naš što se tiče desne strane obale lokacije u Crnoj Bari. I nakon par godina smo dobili izgrađen, podignut jedan naper, jednu ustavu u stvari. Prošle godine smo isto tražili, podnijeli smo zahtjev, dobili smo drugi naper, doduše nisu to dužine koje bi trebalo da budu, ali evo sad je u naznaci, možete vidjeti, počinje i ovaj treći da se radi i kako nam kažu gore iz ministarstva i Srbija voda, u stvari ako bude novca, taj naper će biti preko pola reke, stići će tako da će ovaj deo obale ostati zauvijek bezbedan i zaštićen. Izazovima prirode i jačini čoveka nikada se ne može odrediti granica. To pokazuje i oko 50-ak kućica sagrađenih u vikend naselju na Vasinom šibu, mesto na kom se svakodnevni problemi i brige puštaju niz vodu, a zvuci i mirisi prirode uzimaju primat. Crna Bara se zbog svog geografskog položaja može pohvaliti da ima 2 vikend naselja. Jedno se nalazi na ušću samom Drine u Savu i to vikend naselje nosi naziv Ušće. Tamo ima oko 50 vikendica. Do tog naselja nema asfaltni put i nema električne energije. Međutim, Vasin šib se nalazi na reci Drini. Do Vasinog šiba postoji asfaltni put, postoji struja. Vasin šib je za nas još značajan zato što se na Vasinom šibu održavaju tradicionalne manifestacije Hajdučke večeri. A kakva bi to reka bila da na njenoj vodi nema veštih ribolovaca? Sekcija u Crnoj Bari nema samo zaljubljenike u ribolov, već i vrsne kulinare koji se u kuvanju riblje čorbe mogu pohvaliti nadaleko. Mi smo pre 4 godine ovdje osnovali ribolovačku sekciju koja je u sklopu udruženja Klen Bogatić, ali s obzirom da zadnje 2-3 godine uvećavamo i članstvo i naše aktivnosti tu, pogotovo imamo to svake godine, imamo takmičenje u kuvanju riblje čorbe u sklopu manifestacije Hajdučkih večeri. Tako da imamo u planu da osnovimo, odnosno da se odvojimo i da postanemo posebno udruženje za sljedeću godinu. To nam je u planu da imamo naše udruženje Ušće Crna Bara. Koliko imate članova i koja se to riba najbolje lovi u Crnoj Bari? Pa imamo oko 30 članova, negde oko 20 iz grupe seniora starijih, jedno 10 od omladinaca. Oni su nam i omladinci posebno i aktivni tu, kad god ih pozove nešto da pripremamo i da nešto odradimo, oni se tu aktiviraju. I htio bih da kažem da nam je dosta problem, jer su u današnje vrijeme baš prilično velika cena dozvola, 6.500 dinara. Mislim da bi to, kad bi se svelo na nekih 3.500 dinara, da bi mnogo više ljudi i vadilo te dozvole. To nam je dosta problem zbog visokih cena. A što se ribe tiče,
Znači na Drini, mi smo ovdje na ušću Drine u Savu, tako da koristimo 3 lokacije za ribolov, to je znači reka Drina, ušće i reka Sava. Na reci Drini najčešće idemo, znači ima mrene, klena i skobalja, lovi se na varalicu, onda na mamac, većinom i na dubinsko pecanje. Na ušću je kombinacija svih riba, znači ima svega i u Savi najčešće se peca, znači som. Oznaka nas dovodi u domaćinstvo, gde u samom uglu dvorišta, odolevajući vremenu, tromo stoji vajat Hajduk Stanka. Okućnica Jurišića sa vajatom značajan je spomenik kulture stavljen pod zaštitu države. Ova okućnica nekada je bila dom prvog veterinara u Srbiji, Jove Aleksića. U dvorištu se nalazi centralni objekat, kuća i prostrana ekonomska zgrada, čardak na kom se sa jedne strane nastavlja otvoreni trem. Zgrada starog vajata je najvredniji objekat u okviru okućnice, ujedno i vredan spomenik narodnog graditeljstva ovog kraja iz druge polovine 19. veka i nemi je svedok davno prohujalog vremena koje je najslikovitije objasnio Janko Veselinović u svom romanu Hajduk Stanko. U samom objektu nalazi se postavka eksponata.
Janko je o ovom mačvanskom selu pisao. Na severozapadnoj strani Mačve, baš u samom ključu gde se Drina u Savu uliva, leži Crna bara. To je staro selo. Priča veli da se nekada zvalo Jordan. Tu se u jednoj drinskoj otoci, Starači, koja iznad sela teče, udavila devojka, jedinica u majke, koja beše s majkom došla u Jordan u goste. Kažu da je majka tako tužno naricala da niko koju je čuo ne mogaše zaboraviti njene zapevke. U zapevci nazvala je otoku Crnom barom, a okolinu sela nazvaše i sam Jordan tim imenom. Uostalom, to ime gotovo i dolikuje. Selo je sa svih strana opkoljeno, a sredinom promreženo samim barama. Ako se iza šta može reći, ovo Bog čuva, može se reći za Crnu baru. I pored tolikih baruština, zdravljem se ne mogu pokuditi crnobarci. Neki istoričari tvrde da je tu bila episkopija, i to jedna od onih 8 što ih je zasnovao kralj Milutin Nemanjić. Danas je to selo veliko i ušoreno. Ima u njemu preko 300 poreskih glava, ali u ono doba jedva da beše 50 kuća. Ama, iako je bilo malo, bar je valjalo. Život junaka, opisan u romanu Hajduk Stanko Janka Veselinovića, podstakao je crnobarske momke da davne 1966. godine organizuju takmičenje za izbor hajdučkog harambaše. Ovo prvo momačko takmičenje je 2006. godine preraslo u veliku manifestaciju opštine Bogatić pod nazivom Hajdučko veče i organizuje se svake godine u avgustu. Dočarava mladim generacijama život njihovih predaka, ulepšava u lepotama nekadašnjeg života, starije Mačvane vraća u doba mladosti koje je bilo znatno bliže starim običajima nego ovo današnje. Hajdučko veče sadrži mačvansku svadbu, takmičenje za izbor harambaše, izbor za najlepši fijaker i kulturno-umetnički program koji izvode folklori i estradni umetnici. Mačvanske svadbe, za pamćenje, neodoljive, jedinstvene i pesme u njima, razležu se. Momak i dalje pita gde ćeš biti Milakejo. Kada stigne jesen, s njom dolaze i te nadaleko čuvene mačvanske svadbe, a na njima se igra, peva, nadmeće, nadvisuje, nadaljuje i podvriskuje u svim mačvanskim selima od Drine do Cera. Veseli se Mačva. Tako je oduvek bilo u ovoj ravnici. I one hajdučke i harambaške, sirotinske i domaćinske i trgovačke i ratarske, kitnjaste i raskošne. Glasovite svadbe u Mačvi.
Svadbena povorka nastavlja ka etnoparku u Sovljaku. Na ulazu u Sovljak zaseda. Prava hajdučka busija, neumoljiva, sa puškama, štucovima i ataganima. Hajdučke devojke svatove služe hlebom i solju. Svatovi uz pesmu i momačko podviskivanje krenuše dalje. Mačvanske svadbe uvek su inspirativne. Za umetnike posebno, naročito za one iz Mačve, jer se u ovoj ravnici na svadbama rađa, uz njih se raste, stasava, ženi se i udaje, sa njima se domaćuje. Mačvanske svadbe, ali i svatovi, zasigurno su bili povod književniku Janku Veselinoviću da napiše pozorišni komad Đido, baš onaj sa pevanjem i igranjem, koji je ubrzo izborio stalno mesto na repertoaru Narodnog pozorišta u Beogradu. Tako se nekad krišom volelo, ispod oka gledalo, a uz pesmu i kolo ženilo, rađalo i živelo.
I opet kolo, mačvansko, koje ne dodiruje tle. U kolu sve Jelica do Jelice, Ljubica do Ljubice, Stanko do Stanka, Đido do Đide. Takvi su nekada bili, takvi su i danas. U Ravnoj Mačvi, u Jankovoj Mačvi. Mladićima iz ovog kraja je pre 50 godina Hajduk Stanko bio inspiracija da organizuju takmičenje između sebe i da najbolji osvoji zvanje harambaše, hajdučkog starešine. Tokom godina učešće u ovom takmičenju uzeli su i momci iz okolnih mesta. Svojevrsna crnobarska olimpijada. Gledati momke koji se takmiče u preskakanju panja, bacanju kamena sa ramena, nadvlačenju klipka, skoku u dalj, skoku u vis, borbi na brvnu i brzom penjanju uz drvo. Najspretniji, najokretniji i najvispreniji momak dobija hajdučku sablju, novčanu nagradu i zvanje harambaše do naredne godine i narednog hajdučkog višeboja. Crna Bara zajedno sa Badovincima i Glušcima bila je učesnik ovogodišnjih susreta sela. U Rivici, selu domaćinu, na zapadu Iriške opštine u organizaciji Kulturno-prosvetne zajednice Srbije uz pomoć Ministarstva poljoprivrede okupili su se predstavnici seoskih sredina iz čitave Srbije. Tako je na jednom mestu, u jednom danu, prikazan takmičarski duh u unapređenju života na selu. Mačvansko selo na ušću Drine u Savu, Crna Bara, ide nekim novim tokom. Tokom stalnog napretka. Zato je dobitnik 3 priznanja ovih susreta. U oblasti unapređenja života u selu, ali za razvoj kulture i očuvanja tradicije. Mesna zajednica konkretno dobila je priznanje za napredak svog sela, za veliki trud, za veliko ulaganje. Ulagali smo u infrastrukturu, ulagali smo u renoviranje Doma kulture, pomažemo sva društva u selu i cilj nam je da objedinimo u jednu veliku manifestaciju u Crnoj Bari, Vidovdanske dane, da postane jedna tradicionalna manifestacija u Crnoj Bari gde će učestvovati svi podjednako i svi dati svoj doprinos. Napuštamo Crnu Baru do nekog narednog susreta sa njenim ljudima, osunčanim poljima, ravnim putevima i šorovima. Na njima odavno nema točkova zaprega i fijakera. Zamenila su ih neka nova vremena, kako mnogi kažu, u kojima se lakše živi, ali sa mislima uprtim u neka pređašnja, prošla vremena.